Usihlalo webhodi ye-Eskom Makwana utshele iPhalamende ukuthi iphimiselo tesikhulu saphambilini kule nkampani ye-Andre Director lewatenda kumabonakude daba nemthelela lomubi kule nkampani. Leli bengumphathiso wetempilo eGauteng Qedani Mahlangu utshele isigungu lesiphenya ngelidzaba lasesitimeni lesihlene enkantolo ephakeme ePitoli ukuthi amangatshelwa ngetigulane litashona etinhlanganweni letimbili letikumele. Lo sahau ubatla Tindzaba kalimi la hao indaba ze-SABC umthombo othembekileyo wendaba kuwe izindaba ze-SABC okuyizindaba ongezethemba seziyatholakala ku-digital terrestrial television eyaziwa nge-DTT kanye naku-SABC Plus ka gore re kwešiša ka kudu ditaba tšeo di lego bohlokwa go wena. fumana ditaba tsa matšhabeng ka leleme la hao. SABC lentswe la hao re ikemetse ha re kgethe nkukapela. Mbukeli kwamukele Tindzaba tesiSwati lesekuflala ku-DTT. Sihlalo webhodi ye-Eskom Makwana utshele iPhalamende ukuthi tiphimiselo tesikhulu saphambilini kule nkampani ye-Andre Director lewatenda kumabonakude daba nemthelela lomubi kule nkampani. Director wathi esiveni kunabosopolitiki labathinzekako etendweni tebugebengu ka-Eskom kepha kamuva nje nakavele empiko kwekomiti lebukene nekusetshenziswa kwetimali temphakatsi walile kubasho ngemagama labosopolitiki. Ikomiti ebona isetshenziswa kwetimali temphakathi iqhubekile letinsolo ngohlelo le-Eskom letintwe ngu-Director. Makwana uthi emva letiphimiselo letenda kumabonakude Director lapho bekakhulumisana khona netatheli lebhodi ebita umhlangano ukuthi ngitsa ngemthelela waleto tiphimiselo. Ungethe ukuthi Director waniketwa lithuba lekuveta lihlongothelwa kwakhe waphinza wavuma ukuthi ngeke asebenze isikhathi lesibekiwe ngaphambi kokuthi ehle kulesikhundla nangabe litiphimiselo takhe titsele i-Eskom ngelihlazo. The board came to the conclusion that some of the utterances he made brought the company into disrepute and therefore resolved to agree to the variation of his notice period to 28 February 2023. Towards my concluding remarks, I will clarify this further. The board made further then resolved to release him forthwith from his obligation to serve the remainder of his notice period with immediate effect. Kwangathi-ke banenge labaseneshisakalo yokuthi Director sekanikete imininingwane lebhandi kanetiphimiselo yetenda kumabonakude ngelidzaba lase-Eskom. Umholi we-Build One South Africa Musi Maimane ukhulume nebalandzeli bakhe netakhamuti takuleli ngemthelela lomubi lokuhamba kwagesi ngenhloso yokumonga lokuhlaselele live. Maimane uthi tibhedlela letinyenti tisebenza ngaphasi kwesimo lesibucayi ngenxa yalesimo uthi tikolo tibhedlela netiteshi temaphoyisa kufanele tingathiwa bedwa ngilokuhamba kwagesi. Maimane bekakhuluma ngaphandle kwesibhedlela iChris Hani Baragwanath eSoweto. A force has come into the country. And now I'm struggling to understand how immoral you must be. How cruel you must be. When a court says to you, for hospitals, for clinics and schools, please give them alternative energy, you say, over my dead body, I'm going to appeal that ruling. Shameless. That's cruel. That's really where they are. None of us ever thought we would live under a government that when it is compelled by the courts to provide electricity, it says, hey, we are going to fight against this court ruling. In essence, you are not fighting against the court, you are fighting against the people of this country. You are an opponent of the people, and Minister Pravin Gordhan, including the government you are a part of, you are now against the people of South Africa. Yes. Which means if you are a president and you stand up and you say, I will take an oath of office to defend the Constitution and all of its related laws, when you fail to provide electricity, in other words, you are breaking your oath of office. Yes. Yes. They also come to court and they say, Arana Chelet, we need money. I say to them, how do you need money when ministers in Brentirio, in Cape Town, in the presidential residences,
When load shedding was introduced, you said, let's move very quickly and protect the ministers. So you are able to find money for electricity for ministers. You are able to find money for VIP security for ministers. You are able to find health care for ministers. But you are not going to do it for the people of this country. Lamhla kuhlangana iminyaka lengemashumi lamabili nefica mengameli wekuqala wenzandvo yenyenti Nelson Mandela wethula inkulumo yakhe ekuqala njengamengameli ngemva kokufungiswa kwakhe. Lelanga ke laletha lithembe ebantwini labanyenti kuleli. Kuva kabandi ngaloludzaba samukela Mzwandile Mbeje longumhleli wetindzaba tetepolitiki lapha SABC. Asikubingelele mhleli sikwamukele etindzabeni tesiSwati. Sikwamukelele sibingelele nababukeli. Njengoba sengishilo 29 years kusukela kwabana mengameli welibala lelinyama. Singaqala ke ngikubuka ukuthi ingabe lelanga lelamuhla libaluleke kangakanani. Usuku lwanamhlanje nje obusushilo nge-10 May 1994 nakuba abaningi bengeke belikhumbule ngoba mawuthi uyahlehla uyabona ukuthi isikhathi sambile. Kodwa kwakusuku olwalibaluleke kakhulu ikakhulukazi kubantu baseNingizimu Afrika. Uzokhumbula phela ukuthi iNingizimu Afrika ibiphethwe ngaphansi kohulumeni wencindezelo, uhulumeni wobandlululo. Umuntu ke owayeyuphawu lokulwela inkululeko okuNelson Mandela wasakhula umuntu osejele. Uyabona sisebancane singakazi lutho wawuzwa nje ukuthi uMandela uboshiwe kodwa mawukhula uyezwa ukuthi yini le ayiboshelwe. Uma ngabe ngalolu suku ke i10 May 1994 sekuwuye lo muntu okade esejele ozothi naphezulu kokuthi ke laba abebengifake ejele so ngiyabaxolela sifuna ukuthi kuqhubeke njengezwe. Uyabona ukuthi ngempela kwakusho lukhulu lolo kubantu baseNingizimu Afrika amathemba abo ngoba phela kusho ukuthi kwakusho ukuthini na kwakusho ukuthi ngokusemthethweni incindezelo iphelile siqala ikhasi elisha empilweni. Umbuzo ke Dora ukuthi ngabe lokhu ke mhlambe ubaba uNelson Mandela ayekulwela engeyedwa ekulwela enoza kwabo njenganamhlanje sisahamba ezinyaweni zakhe yena na. Lokho ke kungiletha kulombuto wami lolandelayo ukuthi ngaleso sikhathi nathula inkulumo yakhe washo ukuthi akube nebulungiswa kulethelwe abantu tinsita kube nekudla kube nemsebenzi. Na ubukile lokho kwaletha lithembe ebantwini labanyenti ke nakubukile wena ngabe likhona lishintsho. Angeke sikwazi mhlambe ukuthi sikhulume mhlambe sigcine sesenza ihaba. Kuningi okuhle osekwenzekile kusukela ngaleso sikhathi. Enye mhlambe izinto esiyithatha kalula ngoba asazinaki indlela yokuthi sikhululekile ukuhamba noma kuphi ukuhlala noma kuphi ukuphilana noma ubani ezinye zezinto lezo ngempela ezafeziswa usuku njengalolu. Uzobheka nabantu naphezulu ukuthi imisebenzi ayikho eminingi uzobheka nabantu mhlambe abaxhaswa uhulumeni nabantu ke nje futhi mhlambe asebakhelwe izindlu ikakhulukazi labo abangenalutho kusho ukuthi ngempela kukhona ukuthize okungcono uhulumeni lo asekwenzile. Kodwa naphezulu kokuthi ke kuningi okuhle asekwenzile siyabona ezinye izinto ngempela ziqala ukonakala njengamanje nje udaba lwe-load shedding lento yokuhamba kagesi sekuyinto esesiphila nayo. Mhlambe enye into phambi kuba sikhulume ngayo udaba lwe-load shedding uzokhumbula ukuthi ngesikhathi singena entandweni yeningi abantu baseNingizimu Afrika ababe nogesi babe lapha ku34%. Uma ngabe uzosuka ngaleso sikhathi uze manje abantu baseNingizimu Afrika abanogesi bangaphezulu ka90%. Okusho khona ukuthi ngempela lukhulu oselenzekile kwaguquka. Kodwa ke akusho ukuthi ngoba nakho ulungisa umgwaqo ongakwa right sekufuneka owa left uyeke ngoba manje naphezulu kokuthi siyabona ukuthi wenzeni ngapha kwa left uma ngabe lokhu kwa right bekukhona kumoshakala kuzoba sengathi awenza ngalutho. Kodwa ke yebo kuningi osekwenziwe kufezekile kodwa futhi kuningi esikubonayo ngempela kuqala konakala. Yingakho ke mhlambe uzobona abantu baseNingizimu Afrika bethi badinga ukubona indlela entsha yokwenza izinto.
Mabasho njalo bathi badzinga indlela lensha yokwenda tindlu. Ingabe kukhona yini lenikubona ukuthi njengoba nibuke kakhulu tepolitiki lenikubona ukuthi kuyavakala ukuthi kungendeka? Uyabona nje udaba la case engikhuluma ngalo. Into yokuqala kuhle ukuthi abantu baseNingizimu Afrika iningi labo sebenawo ugesi. Kodwa akukuhle ukuthi lo gesi abanawo uhamba ucima. Okusho ngempela wenza into enhle kodwa uthi mawuthi wenza into enhle awuyenzisisi kahle. Into njengalezo uzobheka mhlambe indawo ezisemadolobheni ngisho nezisemakhaya uzobona ukuthi ziyekelelwe kanjani, uzobona kugxaza amanzi, uzobona inkukuma engathuthwa. Ubusuyibuza ukuthi kanti manje yini evimba ukuthi abantu bekwazi ukwenza lento. Phinde futhi ubone udaba lokuthi labantu abaningi abangenamsebenzi. Yini into edala ukuthi abantu abaningi bengenamsebenzi? Iyiphi leminqobomgomo esinayo eyenza ukuthi kube nzima ukuthi kudaleke amathuba emisebenzi? Bese kuba ilenkinga ke yobugebengu. Akufanele ngempela izuma likhululekile ukuthi ikakhulukazi abantu abanjengani abantu besimame usaba ngisho nokuphuma uyihambele ngenxa yani uzizwa ungaphephile. Kusho ukuthi kukhona la ukushoda khona nebala naphezulu ukuthi maningi amagxathu sesiwathathile njengezwe ukuya phambili kodwa kunezinto uhulumeni ngempela kusafuneka egxile kuzo ikakhulukazi ukuhlukunyezwa kwezingane kwabantu besimame ubugebengu ekungabikho umsebenzi nokungalinganike nje mhlambe kwezinye indawo nokungalethwa kwentuthuko njengendlela okufanele ilethwe ngayo. Nasingabuka ke njengoba uchaza ngenzaba yebugebengu nenzaba engathula kwetinsita ingabe lo hulumende lokhona masibuka inzaba yalokubambisana kwakhe ingabe kukhona into leto wendeka loyibona ngathi ingcono into chubekela phambili? Into ebalekile mhlawumbe ngeke sisho ukuthi azilethiwa izinsiza kubantu kodwa mhlawumbe isivinini sokuletha izinsiza asikho ezingeni kwezinye indawo la bekuneyinsiza khona sizibona zima. Lokhu ke ngempela okuzonika ithuba elisha uyakhumbula nje kuMeyi nje namhlanje ngiyacabanga ukuthi mangabe ngiqagela esikhathini singangonyaka sizobe siya okhethweni. Kusho ukuthini ke lokhu ke phela kuyiyo ingxenye yalezi zinto eziyimpumelelo ezenzekile kusuka ngo1994 ukuthi abantu baseNingizimu Afrika uma ukuthi abeneme ngezinga kumbe ngeqhaza elibanjwe uhulumeni wabo leyo minyaka emihlanu banethuba lokuthi mhlambe bekhethe omunye kumbe bebuyisele wona loyo. Yingakho ke esikhatheni ezingangonyaka kusuka manje sizophinda sibe nokhetho. Kwenzelwani lokho na? Kwenzela ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bekwazi ngempela ukunikwa ithuba lokuthi akuzukuhlala ukuthi behlale bekhalaza ngokuthi asizinazo izinsiza asinayo imisebenzi. Abanikwe ithuba lokuthi bephinde futhi ke bebuyekeze ukuthi ngabe aninazo insiza ngoba nifuni ngoba noma mhlawumbe kunengqinamba ezinvimbile. Yingakho ke ngokhetho oluzayo kuzophinde futhi kuvotwe. Uma ukuthi abantu mhlawumbe baseneme kumbe noma bengeneme kodwa basakholelwa ukuthi mhlawumbe yili iqembu eliphethe okufuneka liqhubeke bazolibuyisela. Uma ukuthi ke abeneme bazofaka elinye. Kusho ukuthini ke na uma sibheka kulo 10 May ka1994 wawuletha izimo enjengalezo ukuthi njoba siqala leli khasi elisha ikhasi leli eliyokwazi ukunika amalungelo lokuthi uzinqumele ukuthi ufuna ukwenzani. Uma ukuthi ufaka mina kodwa angisenzi ngendlela uyolithola ithuba lokuthi ungiguqule futhi. Yingakho ke ukhetho lwangonyaka ozayo libaleka kakhulu. Leli khasi lelisha na ubukile liyakhona kheha abatshali imali kulelive. Ukutshalwa kwezimali kuhambisana nezinto eziningi. Uzokhumbula ukuthi uma ngabe izwe libonakala lizinzile kuzoba lula kubatshali izimali. Yingakho ke indaba efana nokuthi ke ubugebengu buliswe ngoba akufuneka ukuthi umuntu osuka ngaphandle othi uzofaka imali yakhe la eyithole segetshengo. Futhi ke mhlambe into eyinkinga kakhulu ke ngempela uhulumeni okufuneka isukumele noma ngabe yiwuye lo ngisho noma ngabe uhulumeni ozongena udaba lolukagesi. Uzokhumbula phela ukuthi ugesi umgogodla womnotho. Izimboni ukuze zikwazi ukuthi zisebenze zikhiqize kufuneka zibe nogesi. Uma ukuthi ngempela ugesi uhlala ungekho abantu abaningi ngeke bekwazi ukusebenza. Ubani umuntu ozokwazi ukuyofaka imali yakhe lapho azoluza khona ngoba phela abatshali bezimali naphezulu batshala izimali nabo bafuna inzuzo. Uma ukuthi uzothi ufake imali umkhiqizo wakho ungaqhubeki ngenxa yokuthi akukho gesi ubani umuntu ozokwenza leyo nto. Uhulumeni ngempela kumele asukumele ngesivinini lolu daba.
Sekhethweni ngeminyaka lotako ngabe ubona basebenzisa indlela ekhankasa lefanako noba ubona ngathi kudawunjinje ngoba ngo1994 tidzingo betingafani naletalo umnyaka lo. Vele umehluko usukhona yebo idingo nqangi zihlala kuyidingo nqangi ezizodwa kodwa ke phela njengoba abantu bekhula futhi bevuthwa nangokwentando yeningi kunezinye zezinto abayifisayo ukuthi zenzeke. Into ke ngicabanga ukuthi ke mhlambe amaqembu kakhulukazi aPixar azokhuluma ngayo kakhulu azozama ukubambelela odabeni lukagesi ukuthi laba abaniphethe behlulekile ukuthi ugesi ube khona ngoba phela ugesi nje wasisishilo uwona mgogodla ukuthi kube nomnotho. Kodwa ngiyacabanga ukuthi neqembu elibusayo nalo lizozama ukuchaza ukuthi yini mhlawumbe benenkinga yokuthi ugesi ungalungi. Ngicabanga ukuthi ke into ezohamba phambili iqembu lizothembisa ngokuthi lizokwazi ukudala amathuba emisebenzi, likwazi ukuqeda ukungabikho kagesi futhi ke likwazi ukuthuthukisa impilo yabantu nokuletha izinsiza kubantu jikelele. Asibonge kakhulu Mbethe isikhathi sakho. Sibonga kakhulu. Bufakazi lobotfula ngilona lebakangani wasenzo Meyi wamthokoza Sithwala msuse imibuto lemnyendi enkantolo lephakeme yasePitoli Advocate Charles Mnisi lomele umsolo wesithathu usole Thwala ngekuhlangahlanganisa bufakazi bakhe bangaphambilini nekuthi leminye imibuto uyayibalekela kuyiphendvula. Bufakazi bathwala bekuthiwa khona ngachaza lihlobo lesibhamu lebekade siphethwe ngilolo wangena kule ndlela bekade bakuyo nanokuthi lokunene bekangumuntu lokukhuluma isiZulu nesisuthu kancane cishe kwamlimatisa lo mhlenkantolo lokuthi akumva ukuthi Thwala lobekade ngaphansi kwencindezelo sola Advocate Charles Mnisi ngekukhuluma emanga ngesikhathi abuta umbuto athi Thwala waniketa isithombe sekuthi lo muntu lo wangena kule ndlela phethe isibhamu bekangumZulu akhuluma isisuthu kancane. Initially my question was, why do you say that in what this person said, there was a Sutu, there was some Sutu, which word you use in your main testimony? I am it. Lesikhathi ngibhala statement. I reset ukuthi ulomuntu ufune imali ne cell phone, and I cleared ukuthi imali ne cell phone is an English word. But engikushoyo ukuthi ngoba kangasiyena umuntu omhlophe lo ayengibuza lo, kakumuntu omnyama. So that's why ngisho ukuthi lo muntu wakusho ngesizulu ngasho ukuthi mhlawumbe hayi ukuthi umsuthi but ngoba manje ngixaka ukuthi indaba sise mhlawumbe ngoba ngitsegoli angisho kanjalo but it was towards isizulu kakhulu. Ngesikhathi ehlatshwa ngembuto othwala ukuthi ngeke ukuthi abuyise ngokwemcondo lokho kwendeka ngaphambi kokuthi senzo adutshula abulayo nga2014. Ngiyacabanga ukuthi ngeke ngize ngichaze exactly ukuthi wakwenzakalani ngoba phela ngiyasho ukuthi khona abantu abawu6 phambi kwami laba u4 othi angibachaze wena bangale ngasekuqaleni la abawu2 bangala besifazane. So ngeke ngize ngibone exactly into ayenzeka ukuthi ubani wayibambe kuphi ubani wayenzani but kakunescaffold between lawo abantu abawu4 ngibashoyo ngoba le2 iyayishaya lo owayesinibhamu kakhulu ngoba uyena wayengala. Engikubonile ngibone uSenzo uTumelo lo number 2 number 1 gunman uSenzo wayephushana nogunman beya ngasemnyama. Usenzo ngicabanga ukuthi wayescaflisha naye ugunman kodwa naye lo owesibili wayekhona lapho noTumelo futhi was in the midst of leso scuffle leso. Thwala ukuqhubeka ukuthula ubufakazi bakhe lenganda namuhla. Lo lebangmphathiswa wetempilo eGauteng Qedani Mahlangu utshele isigungu lesiphenya ngelizaba lasesidimeni lesihlele inkantolo lephakeme ePitoli ukuthi amangatshelwa ngetigulane letashona etinhlanganweni letimbili letitimele lativakashela ngesikhathi tithuthelwa kulenye indzawo kwashona tigulane letilikhulu ne-44 ngalesikhathi tisuswa tisendzaweni letimele lete maphepha ekugcina tigulane nga-2016 kulandzela kwekuvalwa kwe-life estimeni ngenxa yekungachaswa ngekwetimali. Lilanga lesithupha solo Mahlangu aphinzelidwa ngemibuto. Itolo uthena bekungasuye umphalo wakhe ukuthi acatulule inkinga ngihamba etibukana etinhlangano letitimele. Namuhla utshele Advocate Hlophihle lomele etinhlangano letitimele ukuthi amanga atshelwe nga-2016 ngalokushona kwetigulane tasesidimeni. Uthi wathi ngalokushona kwetigulane emkhathini kwenyanga yakholana ngesikhathi betindzaba bambuta ngako. Mahlangu ukhulume kabanti ngaloko. In the light of the evidence that you only became aware even yourself that mental health patients will be taken to NGOs
later, that is even after the meeting of 26 November 2014. Now, can you tell this inquest as to who took the decision to transfer the mental health patients to NGOs? It's the officials of the department. So must I understand it to be the officials of the department in your exclusion? But I don't execute, my lady. I am a policy, I oversee policy implementation, I oversee implementation. Once the officials comes to the NEC and say, oh, we thought we were going to do this, now we are doing this, because we also have experience of having done this work for over 10, we've got more than 10,000 mental health care users in NGO. I had no reason not to trust them or to doubt their... Yes, but Ms. Matlangu, I'm going to stop you. This is not the question. Please listen to the questions. That evidence is on record. We know about it. Just listen to the question attentively. And please stay calm. Otherwise, you're not going to answer properly. You might end up saying things that you are not supposed to say. Emotions do not work here. Thank you. Please. Ms. Matlangu. Continue. Thank you, my lady. Ms. Matlangu, the question is a simple one. You have answered by saying that it is the officials of the department. So my follow-up question was it the decision by the officials of the department in your exclusion? Yes, Council. The officials come to me and say, this is what we're going to do. And then I said to them, fine, if this is what we're doing, you must go ahead, because they said they have been doing this work. My lady, I am not a technocrat. The question is, it is the decision of the officials in your exclusion. Yes, my lady, because the officials... Okay. No, it's fine. The answer is yes. Thank you. Lomoya basunguli be-United Democratic Movement Alan Busak uthi bantu bakuleli kufanele bavuke ngenhlangano lefana ne-UDF kwendela kuletha inguquko kulelive. Busak usho lokhu nje lenhlangano ibanga ekuhlanganiseni iminyaka lenge-40 yasungulwa lapho beyibambe khona inkulumo mpikiswano ngayo itolo ebusuku eKapa. Alan Busak uthi isengavuselelwa UDF. Usho lokhu njengoba lelive likhungathwe inkinga letimatima kungadinga likusasa nekuhlangahlangana lathi kukwehluleka kwepholo khona. Uthi into ukuthi abantu bakuleli ibonakala njengako-ke lesi sikhathi lesikahle sekuthi kusungulwe inhlangano lefana ne-UDF eminyaka yabo-1980. I'm talking about a time for rising up, taking shape again, taking our future, our country back from the hands of those who have messed it up so thoroughly. It is almost as if somebody from heaven gave them instructions to do so. That is what we need to change. And that's the truth we need to face. And that's the moment we need to create for ourselves. The UDF did not fall out of thin air. It is a moment our people created for ourselves. That moment is here again. Umbhalelo lobakazalelwe ngo-1970 Prex Covenda uthi tifundile lethola ngesikhathi kulusana nohulumende libandlululo kufanele setshenziswe njengemkhombandlela lelive kwendlela tukulana lidako. Uthi bunye nebuchotho lobukhonjiswa abantu abazibalelwa inkululeko nenhlangano edala basikade phakathi UDF kungasetshenziswa ukuze abantu labasha ekuletheni inguquko emphakathini. Many of the leaders of the Black Consciousness movement became part of the UDF, became part of the trade union movement, etc., etc., etc. So I think at each stage we all grew, we all developed. We all took the lessons from each stage into the next, and I think that is the essence of what is needed right now. UDF yethulwa eholeni lomphakathi eRocklands eMitchell Spain mhla tinga-20 enyangeni yengcane 83 njengenhlangano lethanza unyaka lokunye iminyaka 70 iminyaka yabafundi inhlanhla labasikade netinhlangano tenkolo. Kanzi-ke kuletinye nasibuye itolo sitabe sikhulumisana naSelvi Mhlala lokhulumela emaphoyisa aseMpumalanga ngelizaba lekucishwa kwemacala la yemenene kuhlukunyedwa ngekobulili. Saqhubeka netindzaba tesiSwati la DTT asiphindze sikwamukele mbukeli.
Umndeni wemfana entfombatane loneminyaka lemithathu lonesifo lesingakatayeleki sesikhumba lesivimbela ukuthi ahambe ucela lisido Immaculate Nguna wasemphangani ngaphandle nje kweGiyani eLimpopo watala nesilonza enyaweni lakhe langasekudla lesingafuni kuphola lenfombatane ke lencane yadidvonsa kude ikhona kuhamba. Lona ngumake losemncane lokhala leti-smartphones nakakhumbula iminyaka lemithathu lesekayihambile afunela indvodzakati yakhe lusito lwetempilo. She born with a wound, so the doctor decided to admit us for 2 weeks. After 2 weeks, he discharged us. Then we go for checkups at Kensani. So the doctor decided to do the transfer to Tindzaba and check all the diseases. They can't find anything. Dokotela Lovivinya umtimba utshele lo make ukuthi asite umntwana wakhe kulula lunyawo lwakhe langasencele njalo ngelilanga ngenhloso yekuthi angahle atihambele ngekwakhe. Kanzi lokhu kuyindvo lesebayitayele futhi bayayithanza. Kukodwa Nguna lakufunako ukuthi umntwana wakhe aphole kude baphile impilo lengcono. She's not healing, and my wish is that she had to heal so that she can go to school with other kids. So I would like to ask for help so that she can heal, she can walk. Inhlangano lengendi inzuzo kulendzawo ingenelele kusita lomndeni kanzi ithi bakhona labathembisile kusita ngetempilo nangekudla. At the moment we are having people who are promising to come and help our young kid. Lomndeni unelithemba lekuthi lomntwana utawuhlanganisa iminyaka lemine ngenyanga yengci sekakwati kuma nekuhamba. Inhlangano lelisana nekuhlukunyezwa kwalabasikati i-Women for Change ithi yasekela sinqumo sebantfu labasikati labakhetha cishe emacala ekuhlukunyezwa labavulela abalingani babo kanzi ke bathi kucisha licala akusho ukuthi lesigameko asikendeki kepha kuya ngemuntu ukuthi ufuna kubukana nalesimo ngayiphi indlela. Khuluma ke kabandi ngaloludzaba ecingweni samukela Selvi Mhlala lokhulumela emaphoyisa aseMpumalanga asikubingelele Mhlala sikwamukele Tindzabeni tesiSwati la TTT. Ngiyakubingelela sister, ngibingelele nebabukheli bonke emakhaya nethimba lakho lonke lapha endlini zokusakaza. Asicale ngekubuta naye Indzaba Mhlala ukuthi ingabe yini kahle kahle lenda ukuthi bantfu labasikati bacishe emacala ngemva kwekwavula ingabe nenhlangabetana kangakanani netimo letinjalo? Kuba nema reason la hlukahlukene ukuthi baqine sebacisha lamacala. Amanye wama reasons wakhona ngasho ngithi uthola ukuthi abantu or bayathandana bese ke ngemva kokuthi baqabane kusasa kwakhona bazobuya baclaima ukuthi awu manje seba sober manje bayakhona kubona umunye asho ukuthi I know sihlezi phansi sikhulumile thina njengebathandani so si decide ukuthi sicishe licala. Abanye bakhona uthola ukuthi ngibekise ngithi uthola ukuthi usisi vele impilo la iphilayo mhlambe uthola imali kubhuti kanjalo ke uyacabanga ukuthi mangachubeka nalelicala ambophise ke manje uzothola kanjani imali le bebamondla ngayo or beba i-sustain i-lifestyle yakhe ngayo uzayithola kuphi. Uthola ukuthi lokho kuba inkinga kakhulu. Abanye uthola ukuthi mhlambe sebashadile nokushada ubaba uyasebenza umake akasebenzi umake uyacabanga ukuthi hayi mina ngicabangela abantwana bami ngeke ngithathe ubaba ekhaya vele ngimbophise ngoba abantwana bazawulamba so ondla ngubani bakusekunjalo yena ubona ungathi kungcono ukuthi acishe lelicala lakhe. Omunye uthola ukuthi uthi yena akasana interest yokuchubeka nalelicala ubona ungathi ingcono acishe. Omunye futhi athi yena mhlambe uhlala ekudeni ngeke akhona ukuthi mhlamba asuke la ahlala khona azo attend court lapho le ndaba yenzeke khona lapho bacabane khona mhlambe agcina ahlukumezeka khona. Omunye futhi agcina athi yena kahle kahle indaba zokuhamba ama court akazithande at all so ubona ukuthi ukuze eze ecourt ngcono yena angavule icala or mase alivulile kanjalo ubona ungathi ukuyihlazo ukuthi avele enkantolo. Abanye uthola ukuthi bathola ipressure bayithola phi? Ipressure bayithola ukuthi
bayithola emphakathini angibekise ngithi uthola ukuthi umuntu lo acabane naye ngimuntu lo adumile lo aziwa kakhulu emphakathini manje ukuthi aqhubeka mbophe uthola ukuthi nakuma social media kanjalo bamthumela ama messages ukuthi cha wrong cha uthandana nalo muntu ngoba ubona adumile ufuna imali umbophise ngoba abona anemali manje ufuna ukuthi amhehe atonze imali lapha kuye istatus esinjalo naso sicene sisenza ukuthi abantu bagcine seba dropa lama charges lokunye futhi omunye yena a check analyze isimo abuke ukuthi hayi icala leli libonakala ungathi le 50-50 kune possibility or kuzawukhonakala ukuthi mhlambe angaliluza lelicala so asabe ukuthi mangaluza lelicala ke kuzoba ihlazo kuzoba nemahloni yena ngeke akhona ukuhamba emphakathini ubona ngathi ngcono ke makunjalo balicishe lecala ngaloko uthola esikhathini esiningi abantu bacisha amacala kodwa ngifanele ngisho ngithi indaba ye GBV akusiyindaba leyibukane nabo mama kuphela nabo baba uthola ukuthi ubaba uyahlukumezeka or ubaba bamhlukumezile ngapha akakhona ukuthi ayovula icala isizathu sakhona usaba ukuthi mhlambe bazomhleka uthi bazomhleka or mhlambe ubona ungathi yena hayi njengobaba istatus sakhe asivumi ukuthi angavula icala so kaningi ukuthi bacishe amacala kuba nema reasons ahlukahlukene la bayenza ukuthi bacishe amacala uthinze indzaba lebalekile la yabuSawati wako kubangela yini ke ukuthi nimaphoyisa kubonakala ngathi ninaka lamacala lafana nalawa ngekusheshsha nakuthindzaba boSawati wako njengoba ke sibonile nalo lidzaba la Thuli Phongola na DJ Maphorisa etingundleni tokuxhumana ngathi leyo nisheshe ninaki umsakazi thina icala silithatha njengoba lenjalo umuntu mazovula icala asibuke ukuthi istatus sakhe sithini emphakathini kodwa ke sibathatha ngokufana bonke sibatreata ngokufana bonke whether mhlambe uphethe isikhundla esikhulu emphakathini umuntu mafika azocomplaina siyalivula icala lakhe makufanele aboshwe uzoboshwa singabuki ukuthi uphethe isikhundla esinjani emphakathini mafanele aboshwe uzoboshwa kodwa ke mawuse ubuya ngaphambilini uzocisha icala ke sizawusho kithi thina sithi cha thina simaphoyisa sicisha icala inkantolo ngiyo lezocisha icala sizakuthatha uye enkantolo ufike nesikhulumele nibhale phansi nobabili ukuthi nina niyanisula lelicala njengamaphoyisa ngitiphi tingcinamba lenhlangabetana nato nakuthi elizabeni lekusilwa kwelicala ngemva kokuthi umsolwa saboshiwe kakhulukazi sihlangabezana nalowo ukuthi umsolwa kuthiwa mhlambe ukhipha imali wathenga icomplainant wamphathala icomplainant kusasa kwakhona uthola ukuthi icomplainant seyifuna ukubuya futhi ithi cha mhlambe sebayenza isivumeleno ukuthi hayi mawungacisha lecala ngizathi mangiphuma ngibhadele imali ethize mase aphumile umsolwa uthola ukuthi icomplainant manje ayithole lokho bebavumelene ngakho icomplainant ifuna ukubuya ithi cha hayi mina lelicala ngicishile izolo ngifuna ukulivuselela ngoba lo muntu lo bekangithembisa imali akasafuna ukungibhadala leyo mali ngilama challenges la njalo uthola ukuthi umuntu sewucishile icala bese ufuna ukubuya kusasa athi hayi mina ngicishe ngemistake or ngicishe ngoba bekune pressure le benginayo sengifuna ukulivuselela sithi cha akwenzeki mawucishile ngeke saphinda silivuselele thina ingabe ke sesiphetha niyabambisana yini njengamaphoyisa netinhlangano temphakathi letfundisa abantu ngekuphilisana nekuhloniphaka kugwema tehlakalo taloluhlobo siyasebenzisana kakhulu nalama organization anjalo futhi nema department ahlukahlukene njengama department of social development ngoba abanye bama victims la uthola ukuthi bahlukumeziwe kanjalo bafanele bahambe i-counseling so sisebenza neminyango enjalo nema organization anjalo bayasiza kakhulu beze bazo provide i-counseling kulabo sibona ungathi badinga i-counseling futhi nemikhankaso lesihlala sihambela la emphakathini
bahlala benathi nabo bayasi invite size sokhuluma sikhulume nomphakathi sikona ukuthi sibacwayise sikona ukuthi sibabonise ama advantage nema disadvantages okucisha amacala nendaba ye gender based violence la ephelele khona ngoba uyazi ukuthi vele ayivumelekile la ezweni lethu le South Africa so sihlala sihamba nawo ama organization anjalo ayasekela nathi siyawasekela. Asibonga kakhulu Mhlala isikhathi sakho. Ngiyabonga. Leke bekungiselvi Mhlala lokhulumela amaphoyisa aseMpumalanga. Umculi wetenkolo lodle umhlanganiso ngengoma yeminyaka ku Metro FM Awards bethusile Ndunga Mcinga wemngelwe njengelichawe edolobheni lakubo eMthatha eMpumalanga Kapa. Ubuyeyeye imincili phakathi kwabalandeli nabathandi bomculo wegospel abahlali abazali besamkela intandane yabo uBethusile Mcinga bambi bevuma ingoma ethi ngena nowa kolusapho olulusuku olulodwa noluzele luthando luzele kukwamkelwa kusezingeni eliphezulu. Mina enkulu kakhulu ndiyaqala ufumana uthando olungaka nobubele obungaka ekhaya. Indeed umhulumende wase Eastern Cape uyasupporta size artists lapha and we are very proud ilondo and siyacela into yoba baqhubeke ngosupporta ngenzele basizokwazi uku-inspirisha i-artist eziphaya ezilalini. Yekakhulu kuyina kalomntana wenze neningazange ndiyenze mina into. Ndiyavuya enhlizweni yami andiyazi kwalemini yanamhlanje imini engazange ndiyicinga intoba uhulumende wephondo eMpumalanga uthi ukuphumelela ukaMcinga kubonakalisa ngokuphandle ukuba kubalekile ukutyala kwezenkcubeko nemidlalo. Bongo neqhayiya ukubona omnye wethu wabantwana esibaxhasileyo silisebe apha Eastern Cape ukuba abe kulamanqanaba ade awini uthi njengephondo lengqwele siyazingca sikhuthaza ukuba naye azatsale abakhe njengoba ifikelele kulomgangatho nje enze ukuba nabanye abaza emva kwakhe ababonise abakhombisa indlela. Siyambulela kakhulu ke ngomsebenzi omhla wenzileyo sibulela abantu baseRothambo sibulela abantu belizwe bonke ngokuthi bamxhase ukuze sibe sofika kule ndawo sikuyo namhlanje. Ukwamkelwa ngalendlela esezingeni eliphezulu kukaBethusile Mcinga negqiza lakhe lonke kwenze le dolophu yayindawo apho wonke umuntu onwabileyo kuyo nanjengoko kubanjwe umsitho phakathi edolophini abantu bevela lembasa besithi ngena nowa. Kululeko Nyembezi SABC News Mthatha. Imbi yekulwane licembu lemavukelambuso iM23 lelihlasele eMpumalanga yeDRC kubonakala shangathi echubeka njengoba kungahle kufunyelwe emasosha labuya ngaphasi kweSADC latawubambisana nemasosha labuya ngaphasi kwemavela aseMpumalanga yeAfrika lesevela calile kuletha lutindo nekuthula. Ngekuya ngengcungcuthela yetinhlaka letilishumi nesitfupha te-SADC kwavunyelwana ukuthi kutawutfunyelwa emasotsha eMpumalanga yeDRC kuletha kuthula nekuphepha. Nanobe akukavedwa ukuthi kutawulethwa emasotsha langanani nekuthi nini, loku akusiyo into lensha. Emasotsha eNingizimu Afrika, Malawi neTanzania asebenta kuleli vekati ngaphasi kwembuso wamhlabuhlangene wekuletha kuthula. I-SADC itawuphumela labatawusebenzisana nemasotsha lasuka e-East Africa latawufaka ekhatsi masotsha ase-Uganda, Burundi, South Sudan neKenya. Lenye ingcenye yeMpumalanga yeDRC seyineminyaka ihlaselwe iM23 emadolobheni ayo. Lenkinga yetekuphepha eMpumalanga yeAfrika ibange ukuthi baholi balethe emasotsha kude alwe nalamacembu lahlomile. Usatholakala letinye tithumbe etigodzini tesifundza seSouth Kivu eMpumalanga yeKongo ngemva kokuthi tikhukhula tibulale bantfu labalinganiselwe emakhulwini lamane tashiya nemonakalo lomkhulu. Tiphathimandla tithi basesebanyenti bantfu labalahlekile kulandzela kugcwala kuchitheka kwemifula iNyamukubi neChishova. Lewashe kwasani kanzi lilindzeleke ukuthi lenyuke lelinani lebantfu labashonile njengoba labanye basagcibeke ngaphasi kwelitsaka netakhiwo. iCongolese Red Cross ibike ukuthi ithole tithumbu letingu-280 letinengtato bafati nebamfana kansi bangcwatshiwe. Letikhukhula tehlukanise imindeni ngekuya ngenhlangano lesita bantfu iWorld Vision ithi bantfu labalinganiselwa ku-100,000 basabalele bede nendzawo yekuhlala.
ngalelanga nga1995 kwashona tisebenti semayini letilikhulu eOknim esifundzeni saseNorthwest ngemuva ukuthi licash lishobele nabe ematfunjini emhlaba kanti kuswala ukuthi lesigameko sabanga ukunganakekela kwetinvom kulandzela ukuthi kuchuma isitimela sasemgodini sayohlala ngetulu kwecage. Most of those killed are believed to be migrant workers, so it'll be some time before their families are informed and their names released. Jessica Pitchford, SABC TV News, Vaal Reefs. Kanzi-ke etimakethe tetimali irandi lehlile nalicatsaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 18 rand 64 cents nacatsaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 23 rand 63 cents. Euro libita 20 rand 51 cents. Ingomba yetabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $2,045 le ounce, platinum ibita $1,134 le ounce, welana ngawahluto ubita $77.20 umphongolo. Khona kusasa ku SABC 1 ngenakabanga insimbi yesihlanu.